Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akube izimali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha-ke nje ngizoloke ngiy'faka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Udaba kulethile lona-ke namhlanje-ke laphana ngilethele-ke inkulumo-ke kaJacob Zuma-ke laphana ngenkathi evakashele-ke lapha-ke eGoli-ke ethembisa-ke laphana kufike kwathula-ke inkulumo-ke laphana-ke waveza-ke nokuzokwenziwa-ke i-MK-ke uma-ke isiqeda-ke uhamba-ke amacala-ke ey'nkantolo-ke. Kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi-ke wezwa ngami kuphela nje into enza nje udlala-ke ividiyo nje uzizwele wena-ke ukuthi-ke uthini-ke. Mina sengicela laphana ukuthi-ke masuzwile-ke le vidiyo le ungene noma-comment section nje ufushe umbono wakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindezele ibhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nayo-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Just important. Mase siqede konke lokhu siqede namacala konke. Actually sohamba nje sihambe singena. Mhlambe sokufika kule area nje sihlale nje isonto lonke. Sizokhuluma nje ngokuthi kufanele kube njani. Why kufanele kube njani? Ake ngisho nje into engemnandi ngoba baningi abantu abangemnandi. Kodwa ke bazobona ukuthi umla kufanele kube mnandi emsweni masixoxa. Sathi umkhondo wesizwe ozokukhulula abantu bakulelizwe. Sishintshe isimo sakulelizwe. Angithi? Yes. Sawakhana. Kwenzima. Uthe sisathi kwenzima thina sawenzela imanga. Niyazi ukuthi impi esukile ngenkathi sokuyiwa kwilist inbengakanani.